Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6 versikulo 4. Dakay anagannak di kay agsao wenno agaramid kadagiti banag ama mataod iti panagpungtot dagiti annakyo kada kayo. Padakkelan nyo kit di ida iti na Kristyanwan apan nakadisiplina ken pamagbaga. O may agbakasyon ni manang ko dito Manila. Kano? Next week ano? Kat isaganaan ta. Linisam ti balay. Kanagsagana ta iti ado amakan. Kat syakman amin ang tagtrabaho. Kabsat mo ti umay. Ay katulungan nak Adda trabaho. Ag-grocery kanto Anyang iti aramidem dito balay. Agtugaw, ha? Adda pa'y aw-awir ko. Kasano akngay ang makapagtrabaho no adda aw-awir ko? Sila ko, mami. Anya, kapangpangan mo lang itay. Ingka katagayayaman. Kayat ko ti Diyos. Ay, saan maalo katanday taref? Tinapay ti kayat ko. Ay, saan ka nga giwara tita? Saan pa analpas ti panagdalus ko? Itagsangit kitin. Tinapay, mami. Ingkay jawnag. Iji kwarto, darasam. Nito di pa'y lagkutin. Maysa! Saan ka rumrumwar tita? Agingga saan ka parwaran? Nawatam, ha? Kapanuga ka nagtrabaho. Pinag-overtime da kami kitin. Anya day takan ka na? Inala kay Jeref. Chocolate cake sa daytoy. Anya? Abay. Para ka nagiti bisita dayta, Roger. Apayakinan mo! Daka saya. Nagado dita amakan. Dayta pa'y magnangina tikinan mo. Ay, sakit pa talaga ti ulo nagiti atang tao. Basit lang, agungat kamanan ako na akon. Wisit kayo talaga. Didak pa'y matultulungan dito'y balay. Umanungat ka ako nak. Inal daw ka nga reklamo. Ayan ni Junior. Tayo naklangin ni Pasyar. Nayaw-awan tayong samatan. Sa di nung tidala na sumrag ija balay ni ading mo. Sa bali ti sinarak mo. Ala, agsubli ka. Nagkadanan tayo ka din ni Ayan da Junior, mami. Mabiit lang na, dani ka na. Ay, atugayang tinugan ni Ayan da Junior. Nagmaya taboy buyaan. Dani ka na. Di mo luklukatan day tatawan tilugan. Delikado dito Ha? Madamdaman to lang. Makadanon tayo. Agay ayam kayon ka ni Junior. Manang talaga nga inururay na kayo asumangpad. Ni Roger nga Amo matan na panagtrabaho. Mami, ini Junior ngay. Ay na, itay pa'y a junior ni Danica. Apay, ayan na aya. Ingkulong ko pa'y lang dita sa ledmi. Taay na, naglaing nga giwara. Nagwulwul. Si Kamat. Apay adi mo parwaran, tagay ayam dakin ni Danica. Madamdaman ton manang, tasaan pa'y anagdigos. Mangan tayo kidi. Dani ka anak. Lida preya. Kumustamat nga tibiyag dito yung Manila, bayaw? Trabaho amin bayaw. Masapol ang nagagata. Kamagatang amin gito'y. Kasta talaga. Sana kaskada kami di probinsya. Simple tibiyag. Awan gayam. Kumustamat nga ti pagtrabaho ang bayaw. Kasi ti apo, naipromotak matan. Iso ang imatumot basitan ti swildok. Di mo samat kiskisayan day tayo numam. Sa anak na minunaitan nga gininom iti arak bayaw. Tani, narigat tag sakit. Sikakit di mat. Uminom takit di, bayaw. Si Kangawbing ha, natangka na talaga ti ulom ha? Ay! Oh my God, ito'y! Darasam! Apay day ta? Ingkulong ko iji kwarto. Agsarsarita kami kanimanang iji salas. Ay ngam natangkan ti ulo na. Remarket din, Papa Anawa. Umay kan Junior ha, mapantan iji kwarto. Darasam! Ay na Elmer, sa anak ang makaturo. An-mundangatan ayat ti anak da. Bayam lat tayo dan bakat. Anak daday dyan.
Sipod simangpot tayo ditoy. Kanayon nga agsang sangit day tang ubing. Awan lakit babautan da. Pasurong ka! Mala, maturog kalatan. Inak man kasarita ni Mila. Nagsardeng natin ti pa nagsangit ni Junior. ka na yung masursurot, ah. Ti masuro. Disiplina ti anak ko. Kanya klase ti pa nagpadakkel ti aramidan. Ha? Kanayon mabautan, ah. Makapagbuisit nga, Rod. Agap. Di kan magiging Roger. Ti trabaho mlatan ti asasirasyon. Saan ka matatao dito balay? Buisit ka mo tamay sa. Kanayon dangata akas toy. Mami, Junior oh, kitam. Ay nanak ko di nakdisturban taglot-luto Kitam ni Junior oh. Isumot ti agsirsirip di tayan ti ruangan. Junior, umay ka. Agay ayam kayo kinidani ka. Kayat mo ti gatas? Mabain samit, Mami. Inrekap na matantiri daw. Bay amon, mabain siguro anak ko. Mami, babautan ni Auntie Mila ni Junior. Masa siya na, kanayon nagsangit. Bay amon anak. O sige, inumamkit din day ti gatas mo. Naaldawa na ka nakariing manang. Ay, kastoy kami ngamin dito eh. Nada kami ije probinsya, masapa kami nga agririin. Nagkapi kayo ka din. Unan, ni Junior na Ay, bayam lang dita kwarto. Agbangat tumanin no parwarat. Ay namila, kaasimat ti ubing no kasta ti araramidam kan ko na. Nabangat ti anak ko manang. Saan akas kanidani ka anasimpat? Da kayo man kit di nga agasawa. No kasano a pinadakil yo day ta anak yo. Ni Roger. Kaya't naapanoy-noyan. Yan masyak, saan ang mabalin? Mabalin ayang ipilit na ti kayat na. Junior, umay ka, tagay ayam kayo kinidani ka di tiruan. Jak kayat, agungot ni Mami na marugitanak. May kakit din. Nagadupay ti ay ayam mo. Umay kan, tapno adda kay ayam ni Dani ka. Agay ayam tayo ti hide and seek. Mila, si kaman timang timpla dito si daan tayo. Amukat analaing ka nga gluto. Ramanak man nga, Rod. Kurang ti asin na. Ay nasa anak ngamin ama nagapgad. Mami! Dani ka! Agdardara timugin mo anak ko! Agasan tamanang, adaagas ko ditoy. Naan-ano ka? Ni Junior, binarsak na ititrak-trak na. Ti awanan bain nga ubing. Junior! Umay ka man ditoy! Mila! Junior! Bayamon! Kasaritam tulangan. Dahito ti ibagbagakat. Diyak kumakayat aparwaran ni Junior ta talaga apumarsa. Kita man ti donor di tamuging mo, anak ko. Oh, dahito ini, Daddy. Ay na, nagasgas matlagayam. Basit lang ti donor na. Ngam nadara gaputamuging. Nasakit pa'y ka di, anak ko. Saan matin, Daddy? Apay nga binarsak na ka. Bulbulodak lang, titrak-trak na. Agungat matan. Saan nga ayam ti babae ti trak-trak. Nagsorry ak matkankwana. Ngam binarasak nak matlata. Ala, pasensya amon, takasinsin mo mat, ha? Ingkulong mo manin ni Junior, Mila. Ado ti araramidak manang. No iso lang tas asikasok iti agmalem awan ti malpas at trabaho. Ay na, si kakit dimat. Gagangay ti ubing ti bangad. Iso adi na mo ti makiayayam, ta ikulkulong mo lang dito balayyo. Kababain ka na kayo abisita. Bay amlata nga umay dito ruwar. Makidanggay, oray kadagiti nataengan. Tapno mairuam. Ay, Kitaam, di makkel ang managbabain. Kansaktan na dagiti kaayayam na. Kaya't mo ka di adumakkel akasta ti anak mo. ay, Ikulkulong mo latan ijay kwarto. Agbuybuya latan iti video, wano TV. Anyang itinasaya at amasursuro na dita. Nang runa no awan ka anaganak iti abay na. Amang isuro iti buybuyaan na.
Bye-bye, Junior. Agahawid kamin. Di, Junior, bastos ka talaga ha. Umay kami tumanan agbakasyon bayaw. Amumutan, narigat ti mabayag nga agliv. Sa nabali bayaw, da kami tuman mo ti umayag pasyari di probinsya. ay sige Danica. Kismon ni Auntie Mila, taagawid tayon. Madama pa ila ti trabaho, Mila. Papayaban na tayo teacher ni Junior. Deta ka tirigat na. Tasaan ka ngamin ang mapan makimit meeting. At da sinaktan na classmate na. Anya? Induron na kanon di classmate na. Iso na tinag. May kaduan da ito Roger. Sikaman kit di. Sikamot ti kanayo nakadkadwa na di tabalay. Apa di mo man lama isuro iti nasaya ti anak mo, ha? Siyak itan ti aking basol iti amin. Anya klase ka nga ama. Tay pabaklay mo amin kanyak. Ibaba kong ti telepono. Ado pa iti ramida. Kaya't mo asawan, saan ka nga umay? Siyak laptan ti sumango? At dagarod trabaho, Mila. Di mo ka di mawatan. Ay, apo. Agunget ka man ako nakon. Nakaturugan. Apa yung naglalabaga ti saksaka na? Kasano ko maama disiplina ak no Jack Bautan? Anya, binaot mo manan. Maruruda ka talaga kan. Apaya di mo nga mintuladan ti araramidan ni manang ko, Janice. Kitaan ti anak da. Nadayaw ka na singpet. Amo na pa ti agkararag. Panagkunam. Amo nga ramidan ti ubing dayta. No saan nga isuro ti naganak, ha? Puro nga minbahot ti amom apang disiplina iti ubing. Mabalin mo't a disiplinaan. No kasaritam anasayaan. Danica, umay agbakasyon da Junior dito'y balay. Ay, talaga, Mami. Yay! Isong ornosam dagiti ay ayam mo, ha? Uwan, Mami. Itarimaan ko nga rodan. Agay ayam kamin to ka ni Junior. Mapan ko ibaga kadagiti ka ay ayam ko, nga umay ni Junior. Ay, umanay la pagapapaan mi ka ni Roger ti panang disiplina iti anak manang. Mila, saan ang maalay ti kanayon abaot ti panang disiplina iti ubing? No anya ti mangmag nakada kayo, isumat laang tituladen na. Isu arumbang laang nga ipakita yo, ada kayo kat pagwadan anagan na. Ay, saan mat ngamin amaliklikan nga agapa kami ka ni Roger. Wan, amok day ta. Ngam ilugar yo Ni, ayanan nga ni Junior manang. Bayam, napanda na kay ayam kinidani ka dita ka aruba. Ay na, mailiw di anak mo iti ka ay ayam. Jak ngamin palubusan ang makiayayam iti ruwar. Gaputa, jak kayat amarugitan. Ay na Mila, paset ti panagdakil ti ubing ti panaki ay ayam. Di ta makasursuro. Kasano na ang ma-enjoy nga iti kinaubing na no ikulkulong mulatan ija balayo. Ala, tulungan nakit din nga agluto. Tano sumangpat dagiti agbayaw, sigurado ang mabisinan dagijay. Kasapulan adagiti ubing kat masursuro da ti makidanggay iti daduma. Saan ko mga italak dagiti naganak ti panursuro kadagiti ay ayam, tamas kasapulan ti ubing ti pada na matlaeng nga ubing. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok iti daytoy a programa. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika, Jonah Ribotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon.